Kardom B News 7 Than Bang Niliba Puram Senar Non Bir Tang Tonpen Arju Ponikha Pini Tareking Koira Po Arni Gang Sama Por Molom APHLC Youth Wing Alida Ratum Rangke Amai Kepa Lape Non Bir Tang Tonpen Arju Ponikha Po Nilitum Mathano Ratatum ke Mamuhi Usi Tumaki Kordola Idam Tang Arni Monan Kitobom APHLC along ki kroy arat APHLC ban ki kroy arat do anke alang li ki thanalam anke lake sik sidu ateng gali u ratum chini pame sitame inut bahini akor tetum nangchung rilo non BJP long ki dobom englo akhe tum Congress long ki do englo akhe tum ba prek jam a party long ki do englo akhe tum tum bangke an klar dak de tahi mine la so por sinal tu un an pen klar dak kan ko lambang bang so lambang thop than thu sonde me party ko sinal chun di do la so lam pen po si pin to phang il tum press meet na cho phalo il tum thek dam long lo idam tang dak di phu langkung habe auditorium lo hol lo hadak workshop bilo Halo so workshop hu agai Elvin teron 6 silo puthak alang li rakhan ko pilo than alang li ninjelo kar biang long along le phelang ke kar biang long taramas council le ahem phukali lake state sarkar si ahem phu ha british hu india ke udikang hu longli phelang ke central government lapan ke state government lapan si hodai dikang lo itung district ban ke nampi dikang ke pusi alang li ninjel sitame lake alang li labang so lam ke ninje lake sik sidu against alam si alang li ninjel Pini itum chinilo sik sidul kupia phansi itum inglong akhe phanagi piloma nakapanong piloma lake itum inglong akhe ki jog wanjia phan tribal akhe is a safeguard lake itum phan labangso sik sidul longsi itum longle phelanga japung do anta dak do lablo sik sidul lake komane Inglo aso kali der phale ke panong pi kali lo itum inglo akhe phasi panong pi longle phelanga jakom itum ke chepen phut thibia jakom district council lo itum hana pi dia lage 6 sidul arwate paragraph 3 along itum lang dam lo itum thidam lo 6 sidul itum hana nangi pi akinang sok na ajakon ko pipil itum 6 through paragraph 3 pe langdam lo itum instil lo itum dam lo di district council atum ajakon la hello 6 through pe thona ki pige longle phelang aputhak itum aron sislamun district council lo forest aputhak itum Ajakong selam itum aron selamun tapos ajakong itum anang pilo village administration aputhak itum phan aron ke salam ajakong itum anang pilo canal water irrigation amukha laso puthak aron ke salam dia phan district council phan jakong pilo lasona thaksi itum inheritance property komati ke chepahen phuima kan bielo akhiata Halai huam aputhak ta itum pan jakong pilu aron ke salam ya phan lapen ke pangri pangdo lapen ke itum social custom aputhak itum jakong nan pilu mathadan tha longle aputhak jongsi itum aron si salam jakong itum nan pi delo pute itum ke gi jok man kalilang ma ba itum le hen phu kalilang ma longle khalang longle halo det lo ke di khel ben longle ke chara plang lo ke along leong sa avelo te akhe duta ali ave
akhele do ta long le sa avida alung le do ta le lasi pini itum long le putha aron ke salam japan itum phan district council ban chakong man pidelo labang so long le kumara phan lo kipipo kumara tuno ke japan pupo lapuson ajakong itum han ang pilu laso aron ke salam jakong itum han ang pilu forest putha tame itum phan jakong nang pilu itung long le putha lam sinan simple itung chithan nam pute non la kar biang lo long le itung chingwai ko jela so long le itung long le ke inglo akhe pen akapre kapan ke itung jolong le gift ta pilong le la pen itung list ta pilong le itung aron ti salam diat no pul la te itung thir thik de jima ke long le se jogwan lo pul te itung a det thir tu khali de jima pini arni district council lo la jakong nang pi anang bong isot not aron ta selam nila halo APSC ben ka ke de kan nge nang tum aron selam lo la anak ke the jakong si tuhan long le ap thak aron ke selam jakong si tuhan nang pi la son ta se forest si than nang ko te la ding pi gi than ko le ko ta te forest ap thak ko te itum sangti ponon arlong ponon thengpi ponon koila ponon asom tin tak forest ason an ke la so puthak itum aron si selam pini arni councilong ison bak aron la paragraph 3 aten selam no alang tum ningjel 6 dul ke biong ingdai ong la so posi tum autonomous state itum hanang pu la si autonomous state tum dimang matam tha inura muni ki bihe ka kam ki claim pame te thea bang alang li ke the du kam claim the ki ma biong lang tu kipu la bang so aron ga salam de kelang le ku pusi autonomous state la tum ke palong thek po last hil tum chinida alang tum ang hoben ga autonomous state lam ning je pik sita aning ar loke autonomous state tum hilo pik la tu hala pini ili tum phan aja kong ngambi nili na puri bida bala tum coba tahai pui nili tahai mene de that was around the lang thiglong po kupilo one of the most important features of the sixth schedule is the empowerment of district council to make law district council bhan kupilo ekdom main important features a character ability ning pige laki kupilo district council to make law so empowerment ang pide people tell they can make laws on certain specific matter like land they longle putha forest, canal water, shifting cultivation, village administration, inheritance property, marriage and diverse social custom. La hai huya puthak aron ke salam je pang to bi sik sidu. La da angbong de isi bakti ni bechuno. District council to. Di madalam sina. Alang li longle philang ke lake state si handful itung kali. Alang klartak lam ninjelo sita kima hu thui me bang pini ko pilo ne ke hamren longge longle phelang hem phu ke district council pu pinyang ko hamren long ni thori le alang li parlin lap kan ni lasi rat phon pamang hu na ne alang li lam the si kan ni ke chok che pe na pot itum kar bi itum inglong khai tum mang hu pu lasi alang li la poson rat phon pamang hu alam man ke ninje di ta bang si ki me athela ke constitutional alam pina aron pina lake aron pina alani pini ke settlement na jakong ta district council ong du bata ningi tholo ke dam tani workshop no alani ninji ke di settlement jakong itum district council ong avi ku salang lagi ningi ta pini bangang ko ningi tholo nili tum chinam lo alani ninji de pen itum sar jai ka thar pinang alam pekla lo tokso long pen social media lo pressment lo pen la solo me bala tum study lo ta ko pen chini pen pini ke pakla ro ngi isi langam den tum ning samjen lo nar biang lo long nike autonomous district se jakong do settlement jakong da itu bangke ni samjing mani gitu la poson sirapan thanai la bang tum jidon do sita alangli kedam tang hut la poson lam pacubai alam kene ba kene chokche dalam bola pi poselani la poson lam kene ge thangat takali lage jai ka thar phan ki bersi ji phan episode party phan kelang ek sile kene ge lam lage lasi jung han kelang sile
jungjung party yang kelang select kena job itu macam kong bang hanci pidia laki cokcik pensang klaim lagi lapen alang ini itu loh lahalo lada isi kontroversi alam nang dukok lo ta 6 dulu paragraph 20 labang kar biang long arat abang putin cini pemenangi 6 dulu paragraph 20 long ke tribal people boleh kita kali tribal area pusi kita pusi alang tum kan aho tribal area pusi kita lo alang tum our tho kepale dam kela halo tribal people posonte itum tribal tum ansi dake ahem puya polu sitano ke tribal area po posi kicie tumta dakar biang long autonomous council lo sapuri claim lo vote job lo election through lo aning ha ling alang tum dak do thak lo claim lo posi alang tum bangke alang ni bangke exclusion pidam sama tanam sina tribal area buku pia phasi pudam lo tribal buku pia phasi pudam lo tribal buke kupine inglong phasi pudama kupine arlong phasi pudama kupine jontu man thengpi phasi pudama kali kedi tribal buke lagi isi akhe phan ke kumata akhe phan lo pudam halaki inglong akhe phasi pudam hills people phasi pudam tribal buke kimang kuna pelo tribe pensi bang, tribe pensi tribal bus bang lo, tribe guna pelo bang, tribe ke tribas pensi bang lagi. Ini tuh malah ancient Roman nahut alam apur kimulan nam itu cingko. Tribe tribas pensi tribe manglo tribe pensi tribal bang lagi. Lagi isi akhe pan pela so akhe ki inglo akhe pensi pulo. Tapi tribal pukul lagi inglo akhe pulo area pukul along riba hawa inglo akhe hawa. Tapi karbiang long lagi inglo akhe hawa lagi. Tante, kemudian kumane hem terang hem along lelo dir ke tu era pi kumane chohan kumane chokrapati khala bang solong lelo ke chipu dunji ke endunji kamiklen da acha kong rima amilo ke di akhirnya terang hem along lelo khala solong lelo ke terang hem along lelo tok tanji ma tok tanti ke di ba kumane teron hem tok tanji ma tok tanti ke di teron hem teron sa hem pulu ke kumane du maning hang tam chipu along lelo ke jadi pinikar biang long ta tribal area pulo lagi itumhan 6 dulu lagi siap pai song sana ingkai pijen lo. Dakir lagi itum siam pul, inglo kek siam pul. Setelah bang solam itu marah pun Cina ini lepas. Elvin terus lagi hai mata bang solam abang ke Cini pamen aja. Nasona kasi Elvin terus lagi hai lepas alang liris sahung dan ninjelo tribal people bukan. Nih sosial media lo jadi betong lah. Apa yang tuh dojo lo nih kita nunggu apa. Nih Cini ada yang pulang. Lasi laposan paham pun nanti. Tribal lagi siap kai pan mau kai pan lo. Inglo kai pan. Lam, lapen, alang li putholo. Article 244 2 सीखे थे. Article 244 sub clause 2 सीखे थे. 6 सिदुल हमते. Article 244 sub clause 2 जों सी आबे पुलंते 6 सिदुल का आबे लो. Article 244 sub clause 2 को पिलो तो नपला Il nampak lang pade. Article 244 sub clause 2 long pila bata. Article 244 sub clause 2. They the provision of the 6th schedule shall apply to the administration of the tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. That ko pila bata, okay? Article 244 sub clause 2 long. 6th schedule administration of kam ki claim ban punat lo. Specific adin habar ki jongda. Nana habar 6th schedule aja kong kami kian nanti. Halake Assam, deh Meghalaya, Mizoram, Tripura, laswa dia long arlosi, lasik sidu pen kam kian tu. Isi atuar spesifik adin kepak landam. Lagi dak, lagi India Hong Bidhan masih gitu. Hong Bidhan pen ke sikil ke R11 ke sab ke dulu. Adik we are not independent. Itu India harus itu ke. Di India harus itu ke itu. Mana itu India harus itu kali. Itu India harus itu kali. Nasi six itu a power pensi, ajak kong pensi lah so di mau kami kian tu. Itu non asam along dia harus itu lo. Itu kupi ajak kong itu kami kian tu kan. If there is no six itu. Pini six itu ke India orang palang tunggu ni pini six itu avidat coklat. Six itu remove dia nama pawe dia nama mana? Ini 6 itu aja kong masih EMCM minister ng manbom lo, MP ng manbom lo.
jong si sik sidu ke hingu sik sidu ke chokchi ingdai ong polo de sik sidu aja kong pen election thul de de longle phela aja kong council ong sidu ko jo abang ke itum choro nang ji itum kaching hon ni Dr. Harvey Indika Tharpi alang ni mana clear do Elvin terang kani ka ke baseless lo alang na clear longle phela aja kong itum sidu tapi ni hamre nang kani repeat de lo pini hamre nang ke longle phela aja kong ke council sidu pokon ni thale ta phang ba ngol lama ta se Elvin terang alangli sonda thak amuni karbin long to lang sta alangli long ke rat tum chali din ke lai tum chini pa mene lapen ni tum aku kan yang tunggal halo 125th Constitution Amendment Bill MOS 2021 lapen non amendment ke ponji labang so a bill long ni tum pinang anak close bangke pinang anak point bangke itu citon tunde label lagi itu kai ke pentan itu ke roy tekil lagi roy tekil nili non soni sing tum dak nili da maksud beda middle nili ngi cokko number 1 bangke halo Assam State Election Commission apa council along election kapido aja kong lapen ke town committee election kapido aja kong State Election Commission man chota ite dapan ke chok cheng la pela kini tum toteli ni tum chiton munde tum oppose le ni pen ki bang tujiani la hibe patang tum chisong bomi ku pia thelo ituma jakkom council jakkom state ban chota ite nangi la 6 still kipe phukali lang ma 2012 aprang ke itum council ban si itum dak election to under conduct bom ke non ku pia polo Assam State Election ban chota ite nangi intang pik ku si tum chematha ituma jakkom bang chota bom kantang ani leke dona tu kar biang lo rat chini pimeni itu mah tet ki biro ma itu mlang brong nang lo chak ding nang lo aso belong State Election Commission of Fund kaduk kami council jakong chipider makin itu jidon dunde tek ke bakian lalu lapen ke MOS close 2.3 long recap kiche tum hanta election ke pitura jakong pide awang pidalo aning hang link itu kar biang no lo long recap long ke alang tum han koplo free pidalo long recap chata kali nonanta long recap ligi bang cerai lasi laso close ta itu post lo aprando post lo non do post lo ki bang tujiani do post lo lagi lapen labang so close ke itu papi chunong itu macet kena chisongji lagi itu Cidon dentro. Lalu, lasi, ilitu, karbiang lo arat, Elvin teron akihai kanjia lamber pot itu mangkudu nane, itu kradu nane, itu 6 dul kopi si pini, itu mana ke than ma, 6 dul amining ahok, biar amining ma halasi itu kradu nangil penjaya ke thara sontin itu mana ke than pini joglim klada, penjaya ke thara lamu sa arjun dung te komane, texer non, 6 dul potak explanation dung dupik ya, langom teklongji nang itu. Nah, kalau itu misi lampu tuh ya, APSC itu mungkin otonom master kanhe, 6 itu sih kian dulu, 6 itu kalau alu tila kecilnya lah, kita takut talu puri bom deh, oke, implement nanti, asal tina jakong baca harjak nanti posisi itu ngipu, lapen 6, lapen otonom master kira nomor 1 lah kini itu, APSC itu mungkin, bisa sih polo tentang last MP election manifesto langon, nomor 1 point untuk kupilo betul, otonom master apa saja dulu, terserah komponen kunani. Itu otonom master hangi lasi ada pan dalam pan cumi dulu lapuson kali dia alam yang pamang hunani lapen alang tum ninja lo council long le phalang asontin la aron silam po di aron silam lo puno dala ke gaw apne state apne council of minister lo pel nani article 160 ala alang itu to bar kamang puno lagi kita ni elang tini tani bangke dok muka mada brand jithapun thalo ha ghati da link itu lagi lelo dok muka ge na ghati ko na sile rong lagi actually lesson masalah itu la person rap ko ma ko chok ti deji na tumben question condition tu na atami la bijar along election aku tak high court pen is order pan dan nasi hari kamu tadi tu sini kita tangkap
High Court में ला stay order बन दे रहा बन के हाला बैंक दोनों को रहनी पड़ी Dam ka rin. दोनों को रहनी पड़ी हाला दोनों को रहनी बन के ला के High Court में stay order जीवन दलो पेन para तारीख ने इसे डेट हॉल गदी तारीख ने हॉल गदी across hala दोनों को रहनी तुम हम बन के ला के आरोना तिंग बन के पेटगोप stay डेट पर ता दोनों को रहनी उसी के दागी 9,000 plus houses लोग के hal होने विक्सम है ते bang को रहनी दोनों को रहनी मसी stay order जीवन hal तुम दा दलो वेरी पोली ला कोर्ट पे ना कोर्ट ट्रबल बोलते तुमको eviction से ना बोलोगे PGR lam की के लगी जुजेलो जों से until unless ला तुम जों से eviction से बोलते जुजेलो पहला पाना सो lam की के लगी पाप पुना बोलो अथेमा लगे आरोन रिप है ताकि दोलो गदी लगे थाले वेक उन लगे ताकि थाले हाही ताकि सिलो लगे के थाले कांकुं तेरे सिलो गुड बेंच सला लाल So